This day begins for me with the words of grace beyond comprehension. I sit here behind my desk and I experience God here very close to me. My friends, do you know what it is to feel God so close to you? All heaven stands up for you to lead you into this new day. God, led by the Holy Spirit, takes my hand in His and He introduces me to the new day. What is the incomprehensible grace referred to? We who have nothing can only ask the Holy Spirit. Those of us who would like to give our lives in totality to God cannot do so without the Holy Spirit. God's amazing great grace is a circle of love that He draws around my life. God's love can never be measured. How can it be that man can reject God? There is only one reason for this. Man does not know what salvation grace is. Delightful great God, let us only learn your great grace. Holy Spirit, do not let me get up from my seat until you have given me an extra portion of your grace now. Hierdie dag begin vir my met die woorde van U genade onbegryplik groot. Ek sit hier agter my lesenaar en ek ervaar God hier baie naby aan my. My vriende, weet julle wat dit is om God so naby aan jou te voel? Die ganse hemel staan vir jou op om jou hierdie nuwe dag binne te lei. God gelei deur die Heilige Gees, vat my hand in syne en hy stel my voor aan die nuwe dag. Wat is die onbegryplike genade waarna verwys word? Ons wat niks het nie kan, maar net vir die Heilige Gees vra, die van ons wat graag ons lewe in totaliteit vir God wil gee, kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. God se verbasende groot genade is 'n liefdesirkel wat hy om my lewe trek. God se liefde kan nooit gemeet word nie. Hoe kan dit wees dat die mens God kan verwerp? Daar is net een rede hiervoor. Die mens weet nie wat verlossingsgenade is nie. Verruklike groot God. Laat ons maar net die groot genade leer. Heilige Gees, moenie laat ek van my sitplek opstaan voordat U my nou 'n ekstra porsie van U genade gegee het nie.